Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar guys, saya orek bihun, terus saya ikan peda, lalabana aya daun kemangi, goreng petei, terong, bulat, sambal terasi, bonteng juga nasi. Oke guys, sebelum makan santap berdoa dulu. Amin amin amin. Orek bihun campur jeung kulit melinjo ya guys. Mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng putihnya soal sambal terasi. Terbaik nih mah. Ikan-ikan peda yuk. Mantap. Daun kemanginya guys, soal sambal terasi. Mantap ya.
guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.